boxers internationally, locally, sure. ukhule uzithanda, ngobani that uzidingayo. Amakanqala ePerean. Amna ndihambe eReni yami. Hayo. Nombanjani? Hayo nombanjana. Kithi mabhuti sinyabi. Yeah. Boye. Ngake ezinye box bengafani zibukele kakhulu ngikhulayo. Benibukele lezi zaPerean. Xa niphumayo ndizobona ke ngokwezinye bonda limdala. Kwibox yaseGauteng M3 PM le. Chauke. Hayi la Fox. Zongeza wa 80 boys zithanda Chauke. I don't know why. Engqiba le box. Sure. Yabo uNhlanhla. Kir. Nhlanje. Ngenye box yami ndiyithandayo le yabo uNhlanhla. Yalwa mos9. Yeah, he's fighting also now up this. Ya Nhlahla phela kwibox ngqoma ya. Sure. Cause uqala kwamthanda ngizomthanda ngondisipara naye kakhulu. Ya ngibini ngondi amatsha. Ya leyo mayibox ayanditha. Yo wabethile ama Philippines. Thanda phake ngo. Looking at we men down. Mental delise. Do we have chats no men down ever since ngila lapha Eastern Cape nje ncokola nchekishe njani? Ever since wa men down saziye uthetha kwala miwa yami ngandase ndiyazi ncokola. Mfowethu. Yabo. Ndithi umntakabhuti, umntakabhuti. Yabo abaye abantu bathi sikamawele siyafana. Sure. Yabo. So that relationship is so yeah kudala semwancane wena since amatsha yabo. So yeah sinayo relate kwifamily ethi bene family because ndawo mama yabo makhulu lana mgado mamcirha. Sure. So no mental mcirha naye yabo. So ikhona nje manje umpatho umbona triangle. Okay. Unyasa ngiduma lakhe. Yeah, I say exclusive. Sasemambondweni. Wena tamtuza. Mna Mthangana. Ngithanga. Bodlinja ngokwalapha. Bodlinja umthondo omhle. Umthondo omhle wethi. Yabo ipromote yayithando lethu mina masela. Ngale intenta. Iba